Pemirsa anutin pewarah pemerintah sejeroning namakin penglalah COVID-19 kerama sane jagi lunga kejaba wiadin sungkan patut ngawiguna yang masker. Punika mawinan rauh mangkin akeh kepanggihan pedagang masker ring sisin margine. Ramangkin, dalam pisan kepanggih pedagang sani madolan masker ring sisin margi selantang wewidangan kota Denpasar. Kanan puniki kepanggih pindah ke usana pewaras saking pemerintah. Sani matutang kerama ngui guna yang masker, yening lungo kejabo tur kantun sungkan. Sejroning usaha namakin pengelola COVID-19. Sekadi silih tunggil pedagang masker, Nyoman Suwarjana mausang, sedurungnya nih, ipun makarya dados makelar, nanging sangkaning pawasana kawan COVID-19, mauwa pekarian dados pedagang masker, mawit abulan nilintang. Arainan ipun sideng ngamuliang bati, makata 100 ngantos krobala tali rupiah, ngawit galap itu semang ngantos 6 sande. Suwarjana medagang kesarangin rabin ipun, indik pengarga masker sani kadol inggi punika 5 tali ngantos dasa tali rupiah. Ini biasa, yang 10.000 ini harga 12. Pungkuran, kaptiang pemerintah sidengi cinen wantuan merupa sembako, BLT miwa sanitiosan majeng krama, sani dahat muatang wantuan rite pengan sekadi mangkin. Setaler gering agung COVID-19 puniki side gelis metilar. Juliana Nguningayang.